Aji wikam daya bauping. ADC Bill 2021 table masa kami wivang at some na makog da protest kasa total shutdown ukruli la katom ngorok da jingri aina kupsang haira. Hunpun katam na long na makog mi da hunpun jungpu panit mayon haira. Manipur wi sarkar warshimli katam na ming kachon swita haira. Lekhayang tor achu pau Ringphawon Zimik in a pamidale achu pau maisa aina nganang ramsa ADC Bill 2021 table masa kami wivang at some na makog da protest kasa total shutdown ukruli la katom ngorok da jingri aina kupsang haira ukruli total shutdown kasa Tangkhul katamnaw saklong na yang sangmida chekching lak aina sa haira Sarkar office musong nasak yari kusog gazang ungwa masama kala lay kolon ngasamsir laga ban kasa ayang ngaya sailung kupsang haira Jandil district headquarters lila ADC Bill 2021 table kasa juli kutom ngorok da total shutdown sa haira Naga Students Union Jandil kala chiwi federating units chikona ban kasa juli kutom da Jandil li lay kolon ngasam da dukan katiyaw kahag musong ngasagla kupsang haira Jandil aina Imphal ngari khawai yari kari la total shutdown sada majat mana chiya Total shutdown kasa hili sarkar na mathai mila tribal nauping na kupo mai hengsang me akhama aina national highways ban salaga economic blockade atam makagla savara da hangdale hunpun katamna long na makhog mida hunpun jumpu phanit mayon haira Achawanthang aina aya sa khawai ngaran hai kasaje ban sa hauda phaneji achi kupsangki da leya kasang khawithili yari ngurum da rakhamayon hunpun jumpu phaniji 35 Assam Rifles recruitment ground ukrul town li sadale 35 Assam Rifles ukrul town commander Rahul Jawlawi Prevu Himani Jawlana Ranyeji Hapokmiya Jumpu Panichili Hunpun Pilawa HA Munmaya Hunpun Hangvu Ungnau Kala Shimjing Wola Wazanga Hunpun Shinaulong Hunpun Executive Council All Hunpun Tang Association Hiping Hila Panichili Wazanga Jia Hunpun Jumpu Panichili Ngariao Ngahan Apong Ngatay da Kwikadale Bumper lottery la sa traditional audio la yormidale Ponda jili Novadiawi form kachipui kala atharle musung sangkhawai CSC portal rungmida khalaina District Immunization Officer na ngaran mida jili khalem aina COVID arila kapmidale Hunpun jumpu phani jili traditional kashak gazayur ngahan la khuikada hunpun tang chikona sharokhuya ngahan jili kasom tang na khui samphanga Kala karupung aina luyay naw tang na kakhane aina kakatumali zanga. Hunpun katamnaw longwi President Ngorpui Rikuina Rani Jili Matuimida itumi ngashan maramle avuvuna hangkajithei phaning ungda Tangkhul ngashanle shinawle khayashilak aina raya kaji hangsanga. Matailak aina jumpu phanit khamayonle saikorana changsa ilala heyunwi ninggashi khami Sui kahai, puga paya otsin, shinaw sana saya gaji hanga. Kala jithada shinaw sanwe aman kasak, atumli kaya shida zat khana la itumi ngashan, kangaga sada rani hi ngaran kami kasana da hangsanga. Hunpun pilawana la yari kagazip jili matuimida, hunpun ngashan li panit panaw tharada khani khale ngachayli, jumpu hi awo ayina, mayonpo kare panit na da hangchithaya. Kala jumpu panithina shinaw sanle khayagashi atumi aman kasak jithaya da hangsanga Jingum kasangka withili panithi arihon oktodli zatna khawai khuiung mi lushit kachiwiwang hunpun katamnaw long kala ngaran nga yeli kazang bingli hunpun philawana ningkashi phongshoka Itumna theibai HKL na yersho FC li ngashik laga Juveline Delinquent pingli yangasang Otsingla Sinkadale Kala Ajiwi Hunpun Jumpu Panijili Yersho FC Pashinala Ot Sangachidalaya
Manipur wi Sarkar Warshimli Katamnao Ming Kachan Swita Haira Annual Status of Education Report 2021 Atishuda Warshimli Mingchan Kasahi 2018 Kumli 26.8% aina lay kasachiwe aina Swita da Ajugum 13.4% aina lay dalay India we apam psychorally ngakot akha Katamnao Private Warshimwi aina Sarkar Warshimli Wakahai Jungkasang Tekhuya Chia Report China Kahang Atishuda Manipurli Sarkar Warshimli Mingkachan Suikata Ainang Soda National Warshim Makaka Machine La Jungsang Hairajia Warshimli Mingchan Makasa National 2018 Kum 1.11% Aina Legasaji Ajukum 15.5% Aina Leda Legia Kala Annual Report Kayangli India Le Tuition Kukui Katamnao Jungmay the Layer Gia Manipurli Smartphone Kasingla Jungmay Haira Smartphone kasing 2018 ni 53.4% aina lay kasaji ajukum 92.9% ka haira kha katamnaw ngachai le 24.5% wa lairik tam khawai smartphone malay manajia kala manipur wi katamnaw 94.3% na athumi tamda khale class with textbooks layer da report china hanga Northeast Green Summit Silchar Ayakup Sanghaira Kazip Chile Luiram Ngatai the way expert Rajanga Northeastly economic potential later clay Quising Kawai biodiversity aina wildlife conservation wivang para kuchi hangsang rokhaira Kala urban areas le green space Jungmai Kawai la wildlife trade check sa Kawai policy mathada sempulungra kuchi la hangsanga Expert pingna recommendation mi kahai je Assam Sarkarli mi sanghaura the National Institute of Technology with Director Sivaji Bantio Batiena hanga Greening after COVID Regional Corporation Innovation and Entrepreneurship kichihina ajikum Northeast Green Summit with tukui sada Northeast apamle shanglak aina later khle khangacha wan shivar thingna raha sayur vayur kala ngashan shanglak aina khle maramle Tekui Kawai Kasana Atumna Kangasan Jili COVID-19 Mimau Kangasungli Shijin Kahai Mask Kala Audio Bing Matada Kahir Maram Kala Itumi Environment Ngak Kawai Chekchinglak Kahai Ayen Kasem Political Ningrin Kawat Maramli Ngasana Kala Assamwi Barak Valley Li Wildlife Conservation Darga Kasa Maramlila Ngacheka Union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change Ashwini Kumar Jobena Kazip Chili Maso Sada Watanga Kala Assam Manipur Kala Arunachal Pradesh with Forest Minister Pingla Watanga Kazip Chili Arunachal Pradesh with Forest Minister Mama Natungle Conservation Award Mihaira Stately Vanau Kareng Kam Kawai Yarili Kaguzum Sada Arunachal Pradesh Shokarna Airgun Surrender Campaign Kasawivang Conservation Award Chi Kamina Pottery and clay modeling Temway Kawai skill upgradation capacity building Rani Kutumthang Wivang Imphale Rungmidalai Rani Ji Tribal Research Institute Office Le Achawanthang Aina Hapok Haina Kala Achikupsanki Dalaya Tribal Affairs and Hills with Additional Secretary Zuringla Kengula Rani Jili Wazanga Itumi Ngashan Mashiman Kawai Kasahi Palaka Kachihangda Pottery Clay modeling hi kathem khushok khawai apong akhana kala hina langkapheli chungmai ungjang sakda local artist now pingli pangshap khaming sara the Tribal Affairs and Hills with Additional Secretary na hanga Pottery clay modeling tam khami rani ji kala Tribal Affairs Ministry na sponsor sami the TRI aina Imphal Arts College na ngaran khamina Manipur Mangli Maningla Tribal Affairs Ministry na India we State Thrada Kuthumni Jikatha Rani Rungmidalai Delhi Lila Adi Mahotsav National Tribal Festival Mayonda Delhi Hutli Tarik Thumra Aina Tangda Rani Savaki Dalai Chili Tribal Ngatay the we Pangthem Kushakaza Kala Tribal Ngashan Jitheda Stall Shakhani Kada Shoda Laya Jia Azadi Ka Mahotsav Khamayon Rani Sada 75 PRO motorcycle expedition Aya Zatpokhaira Expedition Chief Manipur Governor La Ganesan La Aya 25th Border Road Task Force Headquarter Lamphel Pathway Aina Flag of Samia Lamphel Saturday Border Roads
task force na makhok khami expedition chile bikers tharaga da chadale expedition hapo khwai rani gasali governor la ganesan na maso sada wasang mi da khamatuili PRO na sami gahai otmanga khwale masot miya short break withile nganangrom lushitsa Sheer Genius Unisex Beauty Salon and Spa opposite Unique Kids Preschool, Hamlekhong, Ukhrul. Sheer Genius Unisex Beauty Salon and Spa, Bangalore branch. Salon Hilly, hair coloring, facial, hair spa, hair dressing, manicure, pedicure, bridal makeup, hair straightening, wax epilation, head massage, foot massage, full body massage, male and female separate samia. Ukhruli professional salak kahai, well-trained staff recruit salaga run sadakle unisex beauty salon and spa na. Arihon Sheer Genius Unisex Beauty Salon and Spa li heavy Christmas offer ladele. Ralu Ramiserlu Sheer Genius Unisex Beauty Salon and Spa li. For booking information, please call 9383-274-303 or visit us. Manipuri Nauchang the Delhi li kari khali mimati li tukui haira. Aman kasaka kari makada akal li kui laga yorshok khawai kasa Delhi police na tukukuina. Kari pingchiwe aman lupa crore phanga kaya chia. Chili Fortuners Thara, Cretas Mati, Balenos phanga XUV 500 akha kala ego Maruti akha da changa. Tukui kahai mati ngachaile akha Imphal West District Wimina, Kanina Uttar Pradesh, Kala Akhana Madhya Pradesh Wimina, Khale Gang Jina, Delhi NCR le, Kari Li Khuilaga, Kari Ji Manipur Madhya Pradesh, Kala Uttar Pradesh li Khayorna. Gang Jiwi Kamataya mi aming Sada Dala Gazada Sharik Hussein Koho Akhana Gang Ji Dubai we aina operate kasana da police na hanga. Teknobal District le Contraband Pungchat Kasa Assam Rifles na tukui haira. Tukukui odd pingji jam furniture cosmetic kala electronic audio lupa lak hang thuruk da shini lang the way Pungchat Kasa na jia. Odd pingji Customs Department morally misang haira. Ayang Zimik report athishuda Ukhrul district li COVID positive mi akhala masam phangmana. COVID second wave Karahili Ukhrul district li Ari Rashungda COVID positive sampanga hai hi Thingkha Shachishat Hangshini da Chishat Kashung Haira. Arishang Kala COVID care center we aina mi guthumli aya discharge sada Ariri Ukhrul district li COVID kagazami machine Thara leda DSO report ne chithemia. Lodluida Ajwi Khamtaya Bauping ADC Bill 2021 table masakami wivang atsam na makhok da protest kasa total shutdown Ukhruli la katom ngorok da chingri aina kupsang haira. Hunpun katamna long na makhok mi da hunpun chungphu phanit mayon haira. Manipur wi sarkar worshimli katamna ming kachon swita haira. Achu pau henang changhaira pau ngna da klein tum psycho ringpha kala khamaya jimsho ngsa serano.